Hello and welcome to Prime News. First, a look at the headlines. Government's emphasis on employment, no meddling in ministers' functioning, portfolios distribution after Parrikar's arrival, CM Parsekar takes charge. Will reshuffle portfolios of underperforming ministers, will amend cabinet even in future, would like to retain home, finance, mining, TCP, CM Parsekar says in head-on. Sterilization camp at Bilaspur turns tragic. 10 women die after sterilization. Minister of State for Health Shripad Naikavit's report to initiate action. BJP mum on Shripad's demotion. State president says happy for 2 births to Goa in union government. Raksha Mantri Parrikar in Goa on Wednesday. And MLA Jennifer Montserrat knocks door of High Court, challenges framing of charges against her in Panji police station attack case. Court issues notice to CBI. And now the news in detail. Lakshmikant Parsekar took over as new Chief Minister on Tuesday. Employment for youth will be the priority of the government. Parsekar will retain major portfolios which erstwhile CM Parrikar held. Parsekar said he does not believe in meddling in portfolios of other ministers. Ministers will get their portfolios only after Parrikar's arrival in couple of days. Till then, all the ministers are without any job. पोर्टफोलिओज ह्या आठवड्याभरात दितले. ह्या विशया खातीर सुरवातीच्या काळात खास करून मंत्रिमंडळ पोर्टफोलिओज हाच्या खातीर फाटल्या मुख्यमंत्र्याचे व मार्गदर्शन सहकार्य इन्वॉल्वमेंट घेवप हे म्हाका रास्त दिसता. म्हज्या तकलेंत आसलेल्यो गोश्टी ताचें आसलेलें विजन हे कशें सुपर इम्पोज जातलें हें हांव पळयतलो आनी कामाक सुरवात जातली. ह्या आठवड्यांत ह्यो सगळ्यो गोश्टी जातल्यो. इमिजिएट चॅलेंजीस ह्या राज्यांत बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात आसा. त्यामुळे बेरोजगारी कमी करपा खातीर स्वयंरोजगार हे एक आसा आनी ताच्याय पलीकडे नोकऱ्यो निर्मिती खंयच्या खंयच्या क्षेत्रांत जावंक शकतात. टुरिजम क्षेत्रांत जावंक शकता, फार्मास्युटिकल क्षेत्रांत जावंक शकता, IT क्षेत्रांत जावंक शकतात. ह्या संदर्भात कश्यो गोष्टी फुडें वचूं शकतले येणाऱ्या काळात. पण बेरोजगारी हीच मोठी समस्या आसा, ही चॅलेंज आसा. मुख्यमंत्री हे अन्य मंत्र्यांपेक्षा उंच असतात, उच्च असतात हे मला ठाऊक आहे. बट आय एम वन अमंग्स द इक्वल आणि त्यामुळे ह्यो भानगडी हांव म्हणजे भानगड न्ही पण ना हांव तांची कारणां करतलो आनी हें करतलो. किंबहुना हांव अशें म्हणटलो की जी जी खातीं आमी तांकां दितात त्या खात्याचेर अनलेस द सर्कमस्टन्सीस डिमांड आय विल नॉट इंटरफियर. आणि त्यामुळे सगळ्या मंत्र्यांक स्वता अभ्यास करून स्वता शाईन जावपाक आपले कर्तृत्व दाखोवपाक संद मेळटली अशें म्हाका दिसता. अशी संद मेळप खूब कठीण आसता. आणि परत तुमच्या सारके जे सदांच हे एकटोच चलयता बाकी सगळे अशें जें आसलें तेंय चित्र बदलतलें म्हाका खात्री आसा. हे सगळे चलयतले. इट इज अ टीम वर्क आय एम शुअर आणि टीम वर्क हे सक्सेस जातलें हें हांव करून दाखयतलों. Chief Minister Lakshmikant Parsekar does not want his cabinet to take him for granted. He will shuffle portfolios of underperforming ministers and would amend his cabinet if the inefficiency continues even in future. Parsekar says he has sought Parrikar's advice for first 3 months. Thereafter, he says any chief minister would not like any kind of meddling. He would like to retain home, finance, TCP and mining. He was exclusively speaking in our weekly program Head On. हो माझ्या बाबतीत तुमकां दिसता की मुख्यमंत्र्याकडे असं काय यू कॅन पार्ट विथ होम. म्हाका दिसता आसूंक जाय. एक मायनिंग आणि दुसरे टाउन अँड कंट्री फेअर. तुमकां दिसता की मुख्यमंत्र्याकडेनूच आसपाक जाय. हय निश्चित
निश्चित आणि गरज पडटा तेन्ना एखाद्याचे परफॉर्मन्स जायना एखाद्या गोष्टीचेर किंवा एखादो मनीस त्या खात्याक जास्त न्याय दितलो असो दिसता जाल्यार आय वूड बी ऑलवेज ओपन टू रिशफल एट एनी पॉयंट ऑफ टायम. आज 2 कॅबिनेट पोस्ट तुमचे मुखार वेकंट आसात. हाऊ आर यू लुकिंग एट युटिलायझिंग दोज 2 कॅबिनेट पोस्ट? आय विल मेक द बेस्ट यूज ऑफ दोज. एफिशियन्सी आणि स्टॅबिलिटी हे दोनूय ॲड करणारे दृष्टिकोनातसून हे 2 इंडक्शन्स जातले. मनोहर पर्रीकराचो कितलो पगडो आसतलो? न्ही, इनफॅक्ट हांवें हे घेता आसतना ताका कंडिशन घालां किमान 3 म्हयने तरी तुवें हांगा लक्ष दिवंक जाय, म्हाका गायड करूंक जाय, मदत करूंक जाय. किमान 3 म्हयने तरी. म्हाका दिसता खंयच्याय मुख्यमंत्र्याक, नवीन मुख्यमंत्र्याक एखाद्यान कायम गायड केल्लें आवश्यक नासता, आवडचें ना आनी आवडचेंय ना. Ten women died in Bilaspur, Chhattisgarh after sterilization. Union Health Minister for State Sripat Naik said that incident was tragic and a report is sought on urgent basis for initiating action. 10 women have died after undergoing sterilization surgery at government-run health camp in the central state of Chhattisgarh. इससे ऊपर एक जो इंसिडेंट हुआ है होना नहीं चाहिए था और इसके आगे भी उसका रिपीटेशन न हो, इसके लिए हम कमेटी बिठाई है. उसका रिपोर्ट की हम राह देख रहे हैं. रिपोर्ट आने के बाद तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करें. सर, ये जो एक तरह से कहा जाता है कि टारगेट स्टेरिलाइजेशन कैंप्स होते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एंड इतनी ज़्यादा सर्जरीज हुई थी बिकॉज ऑफ दैट. इज दिस समथिंग दैट द गवर्नमेंट विल बी लुकिंग एट? डेफिनेटली जो कारण है कमेटी रिपोर्ट देगी तभी हमें पता चलेगा उसका कारण क्या है. इसके ऊपर हम Sir, any action against, the opposition is saying that it was in the health minister's constituency, any sort of report being asked from him personally? अभी रिपोर्ट आने से पहले हम कुछ भी बता नहीं पाएंगे मैडम. सो हम इसके ऊपर कॉन्शियस है, ये नहीं होना चाहिए. ऐसे इसे बड़े एक्सीडेंट होना ये हमारे लिए इसकी अच्छी बात नहीं है. इसलिए जहाँ किसने गलती की होगी, जहाँ किससे गलती है वो हम रिपोर्ट के बाद हमें पता चलेगा, वो इसके बाद हम जो कुछ करना है वो कर लेंगे. It's time for a short break. Stay tuned.